Kameme TV. Deto shikiubuthuka tukoragwo ho cigitherema tukoragwo turi mbere gugukinyiria na njira ndikiru na njira iria yagirire na nikio ndi haha ngumenyithie uria ituri citiganite cia bururi cia gitinda no tutanarikira ndeke twambe tumurike mamwe ma maria tukuhariririe. Mamwe ma maria tukuhariririe Kameme matura-ini. Mihango ya kuhonokia andu guthie na mbere mwena wa Gacie thutha wa nyumba iria megwakaga ya ngorofa 5 kumomoka. We want to make it very clear. Vaccines are not for sale in Kenya. Thirikari nerutite mukana kuri maafitha a urigitani aria makoretwo makioya janjo cia COVID-19 na guthie kwenderia andu. Senator Samson Cherargei kwandikira bunge ya Senate igie na giikaro kia mwanya kwaririria ugitiri wa munini wa mutongoria wa bururi. Na ngakihoka mwiroreri wakwa haria hothe wagitinda withayu njitikiria tutwarane kurongi kumenyithia uria gwagitinda nie ngetwo Mumbi wa Wanyoike mwathiriri na njira ya ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambiriria na ndeto yake hani ati andu kenda nio mahonoketio mutino-ini wa nyumba ya ngorofa 5 iria imomokire mwena wa Kiharaga ciikiroko kio muthi kuri andu angi 5 no marethwo matigari-ini ma nyumba eno iria guthiaga na mbere na gwakwo. Kurerikana andu aya ni mafundi na andu amoko aria mauma wira-ini wao nyumba-ini eno. Aikari makiuga ni mamenyithanitie nyumba eno ni nyinamu no gutire ikinya ria tacukirio. Tunyitanire na mwandiki witu Wanjiku wa Wanjiku uria uri mwena uyu. Wanjiku, nguhoka ni uranyamukira wega twire uria mihango eno irathie na mbere. Thengio muno ni ndirakwamukira wega ndiguku Gacie otogwo uga mathaini ma thaa 9 niguo mutino uyu wiyumiririe na kuri andu aria marathiaga na mbere na gwako amwe yao mekorire hatikaini na nginyanagia na riu thaici mihango ya kuhonokia andu 5 aria maretigirwo gukorwo mahatite thiini wa nyumba eno iria ni ya ngorofa 5 nio irathie na mbere na hihi no ngumenyithia ati maabitha a kuhonokania ni mathiete na mbere na kuongererwo thaici ari gikiro kia jeshi guku bururi-ini niguo hihi mahote kuhonokia andu aria mahatite na no nyambe njiranirie na amwe a aikari a guku kana aria mauma ho mutino uyu ukihanika. Hihi no wambie na ritwa riaku twire niki guthire na mbere nigukunyitira? Njitagwo Thara na umuthi muthenya thiini ya thaa 8 thaa 9 nyumba eno iha thutha ni momokire o igiakagwo igithiaga na mbere na gwakwo. Hau ni kuma na andu thiini na ni kuma na aria makiuma iguru amwe ao ni tukimakorire ni mahotire kwithara no hari aria makinyitirwo thiini nginyagia hau turiri ni andu ana marutitwo thiini aria tuwi aria marutitwo ni ana na riu aria makihotire kwiruta o ene na kuri ona andu thiini nginya thaa ici tukiaria na ona ni marakiuga kwina andu kuu thiini no ni magika wega ni mateithia kurutirira mundu ukuhatite ha thutha ni rio cio ni akirutwo ni ano agithii uma mwe waria megwakaga asa tumo haha hakuhe riu nyumba ya ngwa no guka tukire na guka
Hihi no njitekerie njarie na muikari ungi atwire hihi ni kuratwika nyumba eno ndirakagwo na ikiro iria ciagirire na mwitaikari ni mwakoretwo mwateta gukorwo nyumba eno inamite hihi gwathiaga atia kana waki uyu rahana gatia? Njitagwo Jose secretary wa Gacitu Itakayo na ndi muikari wa uko Kihara na twarora tukona mwako ndurari mukinyaniru wega tondu turambitie mateta wi ngorofa ya gatatu na ni ironekaga nginya ni ambitie kuyamba mwakire ndurari mwega na nikyo wakiona muthenya muthi maundu maria matukora nyonire social media-ini waikio thutha wa ndagika ta 3 uguo na ndarikia gukinya haha na kugerera andu aria makinyire mbere na borithi nituhotire kumanage kuruta eri masawa na thaici ni wakiona ningi ni twarutirwo ungi umwe ne muoyo tugacokia ngatho. Thengio muno ni undu wa kwaraniria na Kameme TV. Acio no amwe ya ikari a itura riri aria marauga ni makoretwo mateta waki uyu kwaga guthie na mbere makiuga he hindi nyumba eno ya ngorofa ya gatatu ni yatwikite ya kuinama indi bundi uria wakaga akimerera ati ndiri na thina na waki ni uguthie na mbere na ugithie na mbere na waki ugithie na mbere nginyanagia umuthi kuria mutino wiyumiririe na ngumenyithie ati maabitha borithi maricemba gutigirira hihi ugitiri uri ni mugacirithie na ambulance ire guku gukorwo cigitwara andu aria maratwika kuhonokio thibitari na nginyanagia na riu kuringana na DCC wa Kiamba Peter Maina andu kenda nio mahonoketio thiini wa nyumba ino na mari mathibitari-ini matiganite thiini wa gicigo giki gia Kiamba. Ni riboti tuguthie na mbere na kurumanirira nayo niguo gutigirira mwiroreri witu ndanatigwo na thutha ni riboti ino oro ndumwe na maria mangi mangikorwo makigariura guku kaunti-ini ya Kiambu. Agikorwo nduri na kiuria kwa ihinda riri no nyambe njokie mwaro kurwe. Ngatho muno Wanjiku kuma mwena ucio wa Gaci ni gukorwo gigitwira uria kuragithie na mbere mwiroreri ni tuguthie na mbere tukirumagirira ndeto eyo na ndeto-ini o teyo mundu umwe ni akuire na ngiana matigwo na nguraro njuru thutha wa kuhofanirio ni tiri makienja mitaro ya mae itura-ini ria Kianderi kaunti-ini ya Kirinyaga na kuringana na amwe aria menjaga mitaro ino ni marakoretwo makiuga kuri na ugwati kuona ati mitaro ino irari na uriku wa fiti 15 no mwene kandarathi ndaramadhikagiriria riu munini wa county commissioner akiuga ati uthuthuria ni wambiriirie aria magurarire maramukira urigitari thibitari-ini wa Kirogoya naguo mwire woria uhurukire wigwitwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kirogoya. Wainaina wakiarie na ndeto ino makiria. Muingi wa itura ria Kianderi na maabitha borithi mauma na ihinda iritu ria kugeria kuhonokia mioyo ya arumia 5 aria mahofaneirio ni tiri makienja mutaro wa mai. Ni tabarĩra ya utambia wa mai ya Kirogoya guthie Kutus nginyagia Thagana iria muoroto ni kuguna muingi wa matura maya no riu matigite na kihana maithori. Aikari o mundu na giciko giake wira-ini matinga makigeria kuheria tiri gwethana na aria meguthikitwo umwe kwa umwe mambiriria kurutwo na ri ihenya ria kanyaga igitwara aria mahonokirio thibitari-ini. Munini wa county commissioner Daniel Dege uria wikirire ndeto eno mukonde augite ati mutino yuhanikire thaa 5 cia muthenya na mundu umwe niwe ukuire hari 5 aria makuhofaneirio. Tulipata habari mwendo wa saa 5:30 kwamba kumetokea ajali ya mtaro. Watu walikuwa wamefunikwa na mtaro na ndio sasa tukaanza juhudi za rescue. Vile mumeona matinga yalikuja na yamesaidia. Watu ambao walifunikwa ni watu 5 ambao mmoja wao amefariki, ametuaga. Aria makoretwo makienja mutaro uyu ni marakoretwo makinegena ni ugwati uria uramakureire maitho na ni kuratwika ati mwene kandarathi ino ni aramarutagira mukana wa kumarugamia wira angikorwo ni maretigira. Kuni turoka tukona no utwike tukathesa bani ugiiteka kuundi tukaruka ibara tukona ruginya mukigitigwa no riu kura no turathesa mwena wana kuri iguru mwena uyu wakiana ni turona hata ni kuturige tiri uti kana watwikira mwena uyu wa barabara riu no ura turetigagira ni ura mwena uriku no ura mwena uyu yani tutuma na mbari mutano ni gutwika mwena uriku kugona guti mundu uma wia no ona sima botiga kure skino ngai. Ndege augite ati uthuthuria muhiu ni wambiriirie na uhotekeku munene wa mwene kandarathi gutacokirio makinya mahiu make watho. Hatua za kisheria zitachukuliwa
kwa kampuni including kufidia hiyo ambayo hasara tumepata. Kwa hivyo the road will take its course. Tunaruta ni very risky. Na wera uyu ni urabatara nginya musara o iguru. Museina aturebaga idare mo siringi 44. Siringi 44 na una musie na una ciana ingi guteithia na andu igoka siringi 400. Siringi na ne wera murona ura mutaro ucio muriku. Tanja mutaro ucio urigite uguo kurebaga siringi 800 yo ni yaki kweli. Riu mwiri wa uria ukuire ni utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kiruguya na wana aria magurarire ni maramukira urigitani thibitari-ini wa Kiruguya. Tabarira iri ragire gukorwo ikiguna ikari ya kaunti ya Kirinyaga riu imatigite na kihana maithori guku mundu umwe agite muoyo wake na angiana maramukira urigitani handu-ini ha Kameme TV kuma Kiadieri kaunti-ini ya Kirinyaga. Gatho muno Wainaina wa Kiarie kuma kaunti ya Kirinyaga. Mwiroreri reke twambe tuikirie o hanini no ndugagicenjie mitambo ni gucokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Farmhold Ventures Limited riu ni makureheire Matu Town View Phase 2 iria iri kilomita 5 tu kuma Matu Town. 50 by 100 itikia kanorege ni 120,000. Ukareha deposit ya 50,000, balance ukaheo mieri 6. Ukigura cash uri mundu kiumbe kana shamas kwina discount. Ni kuirige na kwina mai na thitima shopping center na gwa guthakirwo ni ciana. Site visit ni Wednesday na Saturday hatari marihi. Cherera Farmhold Ventures Limited, Ruiru Town, Doctors Plaza, gorofa ya keri, kung'ethera Cooperative Bank. Thimune 0703554433 kana 0704554433. Farmhold Ventures Limited, guiding you to own. Ni ukoretwo gicaririe mwana waku college ndugathinike ringi mwandikithie Span Institute of Technology college ya kiriu iria imwana wa Murang'a County o hau Keno Town. Guku Span Institute of Technology mwana athomithagio akaheo technological skills akoimari njorua ya kothi iria arathomera ukawiyandikithie tariu September na October intake irathie na mbere uthomere kothi ta business, plumbing, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty na ingĩ nyingĩ. Arutani ni qualified kuhitukira KTTC. Igeranio ni cia NEC. Macerere Keno Town hakuhi na Golden Palm Hotel kana uhure thimu 0708-734-848. Span Institute of Technology, a hub of skilled hands and innovative minds. The meter starts again at 0. Fires across goal, Raheem Sterling's made a meter. Hihi mwena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV. Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Gakunyita ugeni o ringi thini wa mohoro maitu na riothe mukiri kuria nenda-ini ni ndirona no murathi na mbere na kunyitanira na ithuĩ thi na mbere gutwira uria uragiciria horo wa maundu macio turagikwira. Tugithie na mbere mukana muhiu ni uruteirwo maabitha a urigitani aria makoretwo makiendia njanjo ya murimu wa COVID-19. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe niwe urutete mukana uyu agiatha kiama kia marigitani KMPDC gukorwo na magikanja marua ma maabitha a urigitani aria makoretwo magitabania undu umwe na marua ma thibitari iria itagukorwo na wĩigĩrĩrĩki mathabu-inĩ mao moheani wa njanjo. Wanjiru wa Foro na riboti ĩno makiria.
Mihango ya uheani wa njanjo ya kuororohia mororo ma murimu wa COVID-19 guku bururi-ini no iratwarithio na mbere mathibitari-ini matiganite ona gutuika kuri na maabitha urigitani matakoretwo makiigĩrĩrĩka mihango-ini ino. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe augite kuri na maabitha urigitani makoretwo magikuua njanjo kuma ceceni iria ciĩtũkĩtio ni thirikari na guthie gucithecanĩra kũndũ kũngĩ, nacio imwe cia ceceni cia uheani wa njanjo ikoretwo ikĩrĩhia mũingĩ gukorwo makimatheca njanjo. There are those who are carrying out health camps, they are calling health camps, with stolen vaccines. There is no way an individual around the country of whatever stature will have vaccines of their own unless they are stolen vaccines. We want to make it very clear. Vaccines are not for sale in Kenya. Mutahi augite mitugo ino ya gucungiriria Kenya gukua amu njanjo ici iraigwo uhehu-ini na itiagĩrĩirwo ni guthamio itabacĩrĩirwo niguo ikorwo na wagĩrĩru uria ubatie. We give vaccines to that facility. They are specifically for use in that facility. You cannot take vaccines from one part of the country, take them to Gatanga and start carrying out vaccination processes there. Nobody knows what vaccines they are using. Nobody knows whether they are actual vaccines or whether it could be anything else that they are vaccinating with. It's a criminal offense. Riu kiama kia rigitani KMPDC ni giathĩtwo gũkanja marũa ma thibitari na maabitha urigitani aria matararumirira mawatho maria maheanĩtwo ni Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ guoka ni mihango ya uthecani wa njanjo. And the council should also be carrying out investigations, continuous investigations as to the behavior of those in the medical fraternity to ensure that they are not endangering the lives of Kenyans. Akenya ni moretio kwiyumiria gukorwo makiamukira njanjo ya COVID-19 guko magikirio ritana ria kwaga gucagura ni njanjo iriku mundu arenda makiurio kwiyumiria kwamukira njanjo riria kwinao. Really the most important choice is either to get vaccinated or not. If you decide not to get vaccinated, the time to be sorry will come. Ukinyaniria na riu wa Kenya makiria ma milioni 2 niyo mathecetwo njanjo guku andu 800,000 makiamukira njanjo cieri. Umuthi andu 346 nio monekanite na murimu wa COVID-19 na gukinyaniria ithabu ria arwaru aria andu 235 298 ikiro kia ugwatania ikirugamira gicunje gia 9.7 harĩ igana, andu 1,400 makihona, namba ya andu aria othe mahonete aria andu 222 357 kwa andu 10 magikua, namba ya andu aria othe makuite ikirugamira andu 4,720. Giribotera Kameme TV retorako ni Wanjiru wa Foro. Tuthie na mbere ni gututhukire gicanjama mwena wa Gesha Limuru kaunti-ini ya Kiambu kuria airetu mekuhonokagio ni gikundi kia Haki Africa kuma nyumba-ini imwe iria maracokanirio ni agents na itanya ria gutwarwo mabururi-ini ma Arabu kuruta mawira matiganite. Makiria ma airetu 200 nio macokaniririo, amwe airetu aya makiuga makoretwo magithama thamio na gukorwo mahingiritwo makiria ma mieri 2 na maratathi mao mabata hamwe na ibande ikayukio ni agency acio no mothe matua mikwa na mauga no nginya macoke kwao. Wangui wa Muiruri na riboti ino makiria. Guku ni nyumba-ini imwe mwena wa Gesha Limuru kaunti-ini ya Kiambu kuria makiria ma airitu 200 makoretwo mahingĩirwo kwa ihinda ria makiria ma mieri 2. Na umuthi gicanjama giatuthuka hindi iria amwe a airitu aya mokire kuhonokio ni gikundi gia kuruirira ihoto cia umundu kia Haki Africa mari na maafitha a borithi. Tulitoka Ukunda tarehe 16 mwezi uliopita, tukachukuliwa na broker, tukaambiwa tukachukuliwa na broker, tukaambiwa kuna agent anataka wafanyikazi awasafirishe kwenda Saudia. Tulivyotoka kule tukaletwa Nairobi, tukakaa hostel. Agent atuiti ndani, atuiti tukamuona mpaka tukamtafuta sisi.
Airitu aya arengi ao maumite mwena wa gicua-ini ni mataririe minyamariko yao makiuga ona thengia wao gukorwo maikarite mieri iri agenti aria mamatwaraga mabururi-ini maya marabu matikoretwo makiaraniria nao na uguo makaigua ni matiganirio. Kamwambia tunachotaka utupatie ID zetu, chukua ID, utupatie ID zetu turudi nyumbani, kama kazi hatutaki. Akawa hana la kusema, akatupatia mtu atuambia tuletwe shule huku, labda kazi hakuna ama matajiri hakuna, tufunguliwe twende nyumbani, tumefungiwa hapa, tutoki, atuendi kokote. Akiaria Joki Masharia uria ni umwe wa gikundi kia Haki Africa ni uritie thirikari ikorwo igithuthuria agenti aya aria makoragwo magitwarana mawira mabururi-ini ma Kiarabu. Na kuna cases ambazo tumedocument, wale wanaenda huko wanapata dhulma, so wanatutumia clips, wanatutumia video, wanatutumia mateso ambayo wanapata wakifika huko Saudi Arabia. So kwetu ni tunaambia serikali kuwa ndio tunajua kuna shida ya ajira hapa Kenya, lakini waeke mikakati nafuu kwa wasichana wadogo wadogo ambao wanaenda Saudia, ikiwa ni mikakati ya usalama. No na kuri oguo amwe airitu aya mari na mwihoko ati mari njira-ini ya guteithika na guthii bururi-ini wa Saudi Arabia. Tujaambiwa ni mshahara upi, na tuliambiwa roughly, tunaambiwa ni kwamba bado tujasaini, sababu hiyo list wakati inakuanga ni ya final, tunaambiwa muta sign wakati ya mwisho ndio mfanya nini mutravel. Oho Joki ni augite hari bata ona thirikari ya Kenya gutigirira ni yagitira a Kenya aria mari mabururi-ini macio. Kile wanafaa kuweka mikakati na agents ambayo inawapeleka, na wakifika huko tunasikia wanakuwa handed over kwa other agency. So kuwe na mikakati na communication channels ziwe open, so that wakifika huko wajue wameenda kwa employer mgani, kama wakipata shida wataenda kumlilia nani, because malalamisho ambayo tumepata kama shirika, wakienda kwa embassy yetu ya Saudia hawasaidiki. Undu uyu ukite oriri riboti nyingi ikoretwo ikiyumiria cia uria a Kenya ingi makoretwo makinyamario ni andiki ao mabururi-ini maya na angi ao magakua. Guku nayo thirikari ikiheana mwihoko wa kugitira a Kenya mabururi-ini macio. No family nyingi no kugirika ni kurwo ni endo ao mari umatho-ini. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Thukuru iria ithomithagia kothi cia moko guku bururi-ini nicio TVET ni ciamukirite arutwo na njira nene, undu uria maugite umanite na ikinya ria thirikari hari kugacirithia na kunyitirira thukuru iria irathomithia kothi ici. Arugamireria mathukuru maya ni moritie arutwo aria matano na mweke wa kuingira university gwetha kothi iria ingimateithia kwiyaka kimuturire. Kuria wa Gicimo na riboti ino makiria. Namba ya arutwo aria maraingira mathukuru-ini ma kothi cia moko guku bururi-ini no ithiete na mbere na kuongerereka, undu uria riu uhimbiirio ni arugamireria mathukuru maya. Thukuru wa Thika Institute of Business Studies TIBS ni umwe wa mathukuru maria mekireire mathomo maya, na icera ritu rigatuonia mbica njega ya arutwo magika kothi citiganite. Lady, the reason why I choose to do automotive engineering because it's, as a lady, will be high marketable and there are more job opportunities. There will be more job opportunities to do as a young lady, and so utaikosa kazi because the kazi zinaendelea kuundwa, and the more the kazi zinaundwa, the more the job opportunities are high. Currently in the world that we are living in, most of the youth have been lost in other areas, drug abuse, but I saw it's good for me to involve myself in this course or in this field of electrical engineering because first of all, as I said, it's my passion. I want to see what I've been thinking in my mind and what is in my heart. I want to see it even myself working with my own hands. Anyitite mithe-ini wa thukuru uyu ni maugite arutwo ni makoretwo magicagura kothi iria ciratwarana na mawira ma kwiyandika, kuona mawira ma wabici ni makoretwo makinyiha, na uguo kuonania bata munene wa gukorwo na kothi mangihuthira. Our mission is to supplement the efforts of the government in offering career training, and we do that very well with the support of all the stakeholders. And in recent times, we've seen a lot of interest in the technical courses, mainly engineering, hospitality,
fashion and design, interior design, ICT, and many others. Mutaratara uria wiriga kurugurio wa CBC guothe bururi-ini ni ugwetetwo gukorwo ari gacira kega ga kuhariria murutwo gucagura kothi iria imwagiriire ari o munini. The reason as to why I chose TIBS, it's because the studies are more practical and less of theory form. You see, when you learn in form of practicals, you become so good with what you're doing, skilled, you become more skilled, and you can become an entrepreneur, you can start your own business without employment. The government has taken the initiative of encouraging technical schools and technical courses, and that is a good initiative because most of our students were getting lost after they have done their Form 4 because others cannot afford the university and others cannot, they don't have the grades. Gukari uguo mathukuru ma TVET na maria maheanaga mathomo ma kothi cia moko ni moritio gutigirira kuri na mashini na indo iria ciothe irabatarania na niguo gutigirira arutwo othe ni megwatira ugi wa kothi ici na njira njega. We've also had a lot of interest from students who score university grade marks, but since they want to venture into some technical courses, they opt not to go to the university and they join us to take up some of these courses. That transition from secondary school to colleges, and this factor has promoted a surge in the technical courses uptake. Na makiria kahinda-ini gaka bururi ugomeirwo ni murimu wa COVID-19 ni wigiririki wa mathukuru maya gutigirira arutwo othe ni marumirira mitaratara yothe ya gwithemana na gutherema kwa murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Kuria wa Gicimo. Riboti ya Kuria wa Gicimo niyo yatuhingira mohoro maitu ithaa-ini riri. Ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku mangi maingi gukorwo gitamburukirio ni Nungari wa Kamau hada thaa 3 na ngiuma nguririkanie ciugo ciaririo ni Mahatma Gandhi akiuga ndukanegene mahua mari na meigua kenerera tondu meigua ina mahua. Tumana mwathiriri na njira ya ciiko wagaki wa Muthoni ni ngetwo Mumbi wa Wanyoike. Gĩa na ũtukũ mwega, no ririkane wĩ wa bata.